Alright guys, saya Gary ya daripada GCR Motor. Hari ini kita ada ADV 350 tahun 2024 bulan 8, masih under warranty hingga 2026 bulan 8, term and condition ya. So under factory punya warranty lah, kilang punya warranty. So harga jualan kita nak offer 35,800 siap potong nama cash. So siap ada top rack, ada crash bar, ada spotlight, ada helm guard, ada aksesori lah. Alright, minimum deposit 100, bulanan 600 lebih selama 7 tahun kalau tak silap. Alright, kita tengok. So ada headlamp guard lah, headlamp guard. Lepas tu dalam ni ada, dia dah letak tinted tu sebelah merah, sebelah biru. Ada headlamp guard, spotlight, crash bar. So tayar pun memang tayar macam baru lagi, Magellan punya tayar. Masih ada 90% lah, memang banyak lagi. Alright, memang cun lagi. Tengok di sebelah sini. Ada Nissin punya brake, ada ABS brake lah. Okey, ada ABS. So 120 70 15 punya tayar. So pakai USD Fox Showa. Alright. Warna pun warna hitam matte, semua cantik lagi. Handle guard ada, tempat gantung teh tarik ada. Okey, Showa punya suspension belakang pun, depan belakang. Belakang pun sama, Magellan punya tayar pun masih ada around 90% lagi. 1470 14. Alright, top brake dah ada. Sinar punya guard dah ada. Okey, tengok meter pula. Okey. Mileage 12,000 saja guys. Okey, kita start bagi korang dengar. Racun. Kalau korang minat, Roger. Bye.